Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis Iim Shillong Halor mendakatiyo kalapulong Jinghikai Halor Rukom Shna but Pynmih Jingbam. Kani kalalong Iim Shillong campus Sauli ya kabalawan ban pliru Menteri Kena Sarkar Pedeng Ugol Prahalad Singh Patel. Haba Jingkren hakani kasengi Ugol Prahalad Singh Patel ulong bakalong kebadan kam ban penpriang kubor ban Jing tip ikipaj ba Halor ki scheme Sarkar beper ki balong ke jumentoy ikipaj ba. Ulong bakinong sengkam lejong kidan kam ke jetre lang barkitrat Sarkar beper kenang bakakam jongki kanlong ke besaiso. Nakaliang udukot ke Board of Governors jong ke Iim Shillong u Atul Kulkarni ulakren Halor ki jing bakinong sengkam lejong jong ke thanj te lamingi kia kendo. Hakani kasi lawan banyashim benta bar Jingkren ru dakinong trekam lejong ki belapau jong ke thanj te lamingi.